Ассаляму алейкум, азиз сейіржілер. ТР телеканалының яйнында саба программасыны сейретесіңіз. Бүгін енді октябрь айының 30-ы, енді бұл айының сонына да келіп еттік. Аман-аман деп айтмаға мүмкін. Бұл ай біздерге бірчоқ хаберлеріні кетірді. Малум олғаны кебі бүгін енді иш аптасының башы базар ертесі ве біз программамыз девамында бірчоқ мирақлы суалеріні музакере етежекміз. Олардан бірі бұл әлбетте күннің тарихы ве малум олғаны кебір атлық күнлері бұтын дүния Қырым Татарлар Конгресінің Ижра комитетінің топлашывы олып кечті. Нәтижелер ақта бүгін біздер лаф етеміз ве бұл ақта біздің студиямызға да мұсафірлер кележектір. Әлбетте келіңіз адет үзре күннің тарихына кечейік. Мұны шемді менің елімде тұтқан бұл қалем, она да шариковая ручка деп айталар, та 1888 сенесі кешф етілген еді. Оның кешфиятшысы Джон Лаутолды. Айнен бұл күн ноябрьнің 30-ында 1888 сенесі қалем ішлеп шығарылмасына кешфиятчы патентні алған. Октябрьнің 30-ы, азиз достарым, ве инанылмайжақ бір шей Русияде бүгін сияси репрессияларға құрбат кеткенлер аныла екен. Тасауыр етесіңіз ме? Шымды бойлы репрессияларны ади бір шейге чеверген девлетте бойлы күн бар екен. Бірінші кере бұл күнні қайд етмеге та 1974 сенесі диссидентлер теклиф еттілер есабат, 1991 сенесі тек ішке кірішті. Базу мәліматларға көре бұл күн Русияның базы мектеплерінде хатыра дерслері кечірлі екен. Менде шымды Қырымда саяси репрессияларға оғыраған инсанларына анда аналармы деген суал пейда ола. İşte aynen bu mevzularında biz bugün programımız devamında müzakere edecekmiz. Lakin ondan evvel konumuzun esas tarihi hadisesine geçsek, o 1918 senesi Osmanlı İmparatorluğu Yakın Şark'ta birinci Can Cenkini yekunlegen anlaşmanı imzaladı. Aslında birinci Can Cenkinde Osmanlı ne için Antanta tarafında değil de imparatorluq nasıl yıkıldı ve dünyada sonki halifatha ne oldu? Levhamızda kelini seyreteyik, sonra bizim studiyamızga tarihçi teşrif buyuracak. 1908 senesi Sultan Abdulhamid taqttan endirilgen son ve inqilab neticesinde Türkiye Avropadaki birçok yerlerini joydi. Arnavutlıq öz müstakilligini ilan etti. Yunanistan ise bazı topraklarını zapt etti. 1912 senesi İtalya'ga karşı cenkni yutturup Osmanlı Devleti Libya'nın teritoriyasına ve Akdeniz'deki bazı adalarını da gayip etti. Ülke son derecede zayıflaşkanı sebebinden yana hakimiyet gerek islatlarını geçirip olamadı. Birinci Can Cenk'inden evvel Almanya ve Türkiye arasında yakınlaşma jaryanları peyda oldu. Osmanlı Devleti Almanlarının yardımıyla evvel joygan yerlerini kaytarmağa ümit etiydi. Türklerge o zaman silah ve akça yetişmeydi. Sanayi ve yollar inkişafka muhtaç ediler. Almanlar Türk ordusunu islihat etmege yardım etseler de bu jaryan gayet yavaş ketiydi. 1914 senesi noyabr ayında Osmanlı İmparatorluğu Almanya, Bulgaristan, Avustralya, Macaristan tarafında birinci Can Cenk'ine kırdı. Kafkaz'da Osmanlı orduları Rusya ordusuna karşı harbi hareketlerine başladılar. Bununla beraber Türk askerleri Balkan'da, Hacimistan'da, Irak'ta, Mısır'da, Arabistan'da ve Suriye'de cenkleşiyordular. 4 yıl devam etken uruşlarının neticesinde devlet ve ordu gayet ağır alga kaldı. Aman aman 1,5 milyon Türk askeri helak oldu ve yaralandı. 1918 senesinin oktyabrının 30'ında Agamemnon adlı Britan harbiye gemisinde Büyük Britanya ve Sultan hakimiyetinin temsilcileri ateşini kesuf hakkındaki anlaşmanı imzaladılar. Onun maksadı Türkiye devletçiliğini yok edip bu topraklarını Rusya'nın cenubine hücum etmek için platsdarmga çevirmek edi. Mudros anlaşmasından sonra Türkiye öz müstakilligini joydu desek olacak. Antanta devletleri ülkenin birçok yerlerini işgal ettiler. Ordu dağıtıldı, limanlar, demiryollar Türkiye'nin tabiat baylıkları İngiltere, Frankistan ve İtalya'nın nezaretine geçtiler. Osmanlı Devleti kendi büyük teritoriyalarını bütünlüğü joydu. Olar arasında Filistin, Suriye ve diğerleri. Bir yıldan sonra ise Türkiye'nin müstakilliği için cenk başlandı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi bu noktada sonuna geldi.
Ве көргеніңізге бұл Османлы императорлығы бірінші жан жеңкте насыл ролына алынғаны ақта. Біз қысқадан сейреттік. Мен сізге вәде еткенім ке біздің студиямызға енді Мусафир тешрif бөрді. Бұл антрополог, тарихчы ве Османлы императорлығының тарихында бұйық тәтқиқатларны япқан инсан Григорий Мавров. Селам алейкум, қош келдіңіз. Алейкум салам, қош болдық. Türkçe'de konuşabiliriz ama bence seyircilerimiz daha iyi anlaması için Rus diline geçmek daha faydalıdır. Григорий, сразу к теме, да, идет Первая мировая война, Османская империя втянута в военные действия. И причем она выступает на стороне Тройственного союза, при этом, я так понимаю, объявив джихад, священную войну, странам Антанты. Да, потом 18-й год, уже сегодня, 30 октября 18 года, она подписывает мирное соглашение с странами Антанты, положив конец Первой мировой на Ближнем Востоке. Вот до 18 года у меня возникает несколько вопросов, почему, собственно, Османская империя вступает в Первую мировую на стороне Тройственного союза. Там, если не ошибаюсь, Германия, Италия и Австро-Венгрия. Да, Италия, правда, не вступит в войну, они заключат союз, но в войну в Первую мировую вступят на стороне Антанты. Тут у вас два подвопроса в целом, да, почему они вообще вступают в войну, потому что она их в целом не касается, да. И второй вопрос, почему на стороне Германии. Первый вопрос. Дело в том, что к началу Первой мировой войны Османская империя все еще остается аграрной страной, очень периферийной. Индустриальный сектор очень слабо развит. И все те реформы, которые были начаты в XIX веке, они в целом, да, они да, то, что танзимат, да, обновление, реструктуризация, они в целом не привели к тому, к чему хотели реформаторы, то есть они не сделали Османскую империю великой державой. Она была великой державой до того, но в XIX веке в целом она стала объектом со стороны других великих держав, то есть ее фактически делили, над ней был установлен контроль, посредством контроля государственного долга, потому что у них был очень большой государственный долг в конце 19 века, было объявлено банкротство. И вот примерно в это же время к власти приходит султан Абдуль-Хамид II, который считает, что нужно руководствоваться политикой нейтралитета. Нужно постепенно отстраивать экономику и не участвовать в войнах на стороне каких-то других государств или альянсов государств. Да? В 1908 году к власти приходят младотурки, которые в следующем году отстраняют Абдуль-Хамида от власти. И они начинают придерживаться крайне противоположной позиции. Они считают, что раз у нас не получилось, значит, посредством наших реформ привести нашу страну к процветанию, то мы должны выбрать какую-то сторону. То есть мы должны найти великую державу или группу великих держав, которые нам помогут обновить экономику и которые будут нашими защитниками в том числе. И они начинают вести переговоры с разными сторонами. То есть, скажем, первой, к кому они обратились, была Великобритания в 1911 году. И, по-моему, в 1913 году они выходили на, значит, Министерство иностранных дел Великобритании с предложением о заключении союза. Но Великобритания, элиты Великобритании не доверяли младотуркам, потому что младотурки были для них нестабильным правительством. И их симпатии в целом, видимо, были больше на стороне свергнутого ими Абдуль-Хамида, потому что это было 30-летнее правление, он был понятным правителем для Великобритании. Они также выходили на Германию, это еще вот до Первой мировой войны, и Германия им тоже отказала. Затем они выходили прямо уже перед войной, это, по-моему, был март 2014 года. Они выходили на Францию, и от Франции тоже не получили желаемого. Потом были даже попытки установить союзные отношения с Российской империей, что тоже не получилось у них. И вот где-то ближе к началу Первой мировой войны, а это 1 августа 2014 года, они начинают переговоры снова с Германией. И Германия вот уже в этих условиях, они соглашается на подписание с ними договора. И в секретных условиях 2 августа, то есть 1 августа начинается Первая мировая война, и в течение первой половины августа великие державы объявляют друг другу войну постепенно. И вот 2 августа в условиях секретности они вместе с Германией заключают военный союз. Но в войну не вступают. Они
3-го объявляют нейтралитет вооруженный, они мобилизуют свою армию и в войну не вступают. Вот. То есть вот в целом они преследовали, с одной стороны, у них было желание обновить экономику под протекцией некой великой державы, и с другой стороны, почему Германия? Потому что все остальные им просто отказали. Вот. Видимо, вот такие были основные причины. А какие были главные последствия для Османской империи после заключения договора с Тройственным союзом? В целом, конечно, мне здесь видится более прагматичная позиция султана Абдуль-Хамида II, не вступление в какие-либо союзы. Потому что ни та, ни другая сторона, я имею в виду ни Антанта, ни Тройственный союз, они в целом не хотели участия Османской империи в войне, потому что она была достаточно слаба. И если мы посмотрим предысторию, то начиная с 2011 года она теряет территории. Значит, Италия оккупирует Ливию, потом Балканские войны, Болгария, Греция, Сербия, Черногория делят практически все европейские владения Османской империи. Там остается небольшой кусочек Тракии, Фракии, вместе со Стамбулом, разумеется. То есть она выглядит очень слабым союзником в целом. Поэтому, в принципе, они могли бы, что называется, отсидеться нейтральной страной, и наверняка могли бы, в общем, даже, наверное, что-то получить в конце от этого. Может быть, в конце присоединиться к победившей стороне. Вот. Но они выбрали присоединиться к этой войне и получить какие-то территориальные приобретения. То есть это обсуждалось в Германии. Они хотели получения, скажем, контроля над кавказскими территориями Российской империи, возвращение контроля над Ливией, тем более, когда Италия вступила в войну на стороне стран Антанты. Вот. Но получилось ровно противоположное. Османская империя в результате вхождения в Первую мировую войну на стороне в Германии фактически перестала существовать. То есть это было главным итогом участия в войне. Она потеряла огромные территории. И по итогам вот этого мудрского перемирия, которое... А это фактически капитуляция. То есть если называть вещи своими именами, это не просто перемирие, это капитуляция. Если посмотреть, скажем, Севрский мирный договор, который был заключен по итогам этого перемирия, хотя его не ратифицировало, значит, правительство, которое возникло в Анатолии, Мустафы Кемаля, позднее известного как Ататюрк, и многими другими странами этот тоже мирный договор не был ратифицирован. Так вот, по его итогам Османская империя теряла не только ближневосточное владение, такие Сирия, Палестина, Ирак, Иордания и так далее, она еще и теряла значительную часть своих анатолийских владений. Да? Ну, вот то, что есть сейчас современная азиатская часть Турции, то на, значит, востоке появлялась Армения, границы которой были гораздо больше, чем границы современной Армении. Появлялся Курдистан независимый на землях тоже Восточной Анатолии. Значит, часть Восточной Анатолии оккупировалась Францией, потому что Франция получила по итогам Первой мировой войны контроль над Сирией и Ливаном. Значит, юг, это где-то регион современной Анталии, оккупировался Италией. Измир современный передавался Греции. Да. И Константинополь или Стамбул объявлялся чем-то вроде вольного города со ставкой в ней халифа. То есть они, в принципе, союзники дозволяли сохранить халифат. Контроль над проливами Босфора, Дарданелла, соответственно, забирался у Османской империи, и ей было позволено иметь такую условную армию в 50 тысяч человек. Финансы также должны были быть под контролем союзных держав. То есть это, в общем, по итогам Северского мира, если бы он состоялся, утвердился, да, то мы бы, в общем, увидели такую марионеточную державу, марионеточное государство. Вот. Но ему не суждено было, в общем, вступить в силу. И тот договор, который определил уже границы современной Турции, это Лозаннский договор, вот, который был заключен, по-моему, в 1922 году. Вот, и он был заключен уже после того, как значительная часть жителей Анатолии, мусульман Анатолии, они не приняли Северский договор.
И после этого было вторжение Греции, которая хотела взять больше, чем ей предполагалось. То есть они фактически дошли до территории современной Анкары, греческая армия. Вот. Это все сопровождалось геноцидом местного населения, как это есть, как это можно увидеть в массе работ исторических об этом. И роль османских офицеров, османской армии, которая на тот момент насчитывала примерно 300 тысяч человек. Османская империя, надо отметить, понесла гигантские, не только территориальные, но и людские потери. Вообще они мобилизовали примерно 2 миллиона 600 тысяч человек, что составляло 15% населения страны, то есть это гигантская цифра. Вот. И из них миллион где-то человек насчитывались дезертирами на момент вот, Мудрского этого перемирия. Да? 700 тысяч, примерно 700 тысяч это убитые и раненые. И вот где-то 300 тысяч оставалось войск, ну, условно говоря, боеспособных. И вот из этих войск было позднее сформировано сопротивление вторжению Греции. И постепенно оно было поддержано, что интересно, в его главе стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Он был тогда достаточно известный как защитник, значит, Галиполи, Чанаккале. Потому что это была битва, которую часто историки сравнивают со Сталинградом, называя ее турецким Сталинградом, что интересно. Вот. Но это действительно была великая победа. И он тогда стал известным, и вот он сумел возглавить вот это вот разрозненное сопротивление. Он был поддержан Советской Россией, тоже, что интересный факт, которая ему предоставила оружие и денежные ресурсы. И вот постепенно он, в общем, сумел добиться того, что появилась Турция, во-первых, да, и эта Турция территориально смогла преодолеть вот этот вот Северский договор и склонить державы Антанты к заключению Лозаннского договора. Им вот, по сути, появилась та Турция в тех границах, примерно в тех границах, которые вот есть сейчас. А что случилось с халифом и с халифатом? Насколько я знаю, султан это и был халиф, правильно? Да. Халифата, и это был последний халифат на нашей планете. И что случилось с халифатом? И в чем было, в принципе, ослабление вот, духовенства на то время? Почему так вышло? Почему мусульмане остались без точки соприкосновения, опоры и точки сбора? После заключения Мудрского перемирия халиф находился в Стамбуле. И, Абдулхамид, да, правильно? Нет, Абдульхамид был в 9-м году свергнут. Он был в ссылке в Салониках. Потом, когда Салоники были потеряны для Османской империи в ходе Балканских войн, он был эвакуирован оттуда, но в 17-м году умер. То есть он не дожил до Мудрского перемирия. Тогда халифом был Мехмед VI. Вот. И так как Стамбул был оккупирован, то у него фактически не было никакого пространства для маневра, поэтому они подписали, его администрация, они подписали вот этот вот позорный Северский мирный договор, по которому Османская империя превращалась в марионеточное государство, теряя огромное количество территорий. А Ататюрк и его сторонники, они создали параллельное фактически правительство. Позднее, когда уже были изгнаны греки и постепенно мир возвращался на эти земли, это, по-моему, 22-й был год, тоже такая дата близкая вот, к 30 октября, 1 ноября, они отделили султанат от халифата и султанат упразднили как таковой. Заменили позднее, значит, халифа, то есть он уже не султан, он просто халиф, то есть просто религиозный символ для мусульман. Заменили его на Абдульмеджида II. Абдульмеджид II, он был брат Мехмеда VI, и он имел даже меньше власти, чем его предшественники. Но он, от его имени хутбы читались, он сам читал хутбы. И, в принципе, можно было все это так или иначе сохранить. То есть можно было сохранить халифат даже в таком виде, даже без султаната, скажем так.
То есть не было какой-то необходимости его уничтожать. А почему тогда аннулировать. так вышло, что халифат был упразднен? Да, я думаю, что... Вот вчера, 29 октября, был национальный праздник в Турции, это День Республики. Он был провозглашен в 23 году, да, если я не ошибаюсь, в 1923. Да, и вот, собственно, была ли какая-то альтернатива возникновению секулярного государства Ататюрка вот на тот момент? Да, определенно была. То есть, если мы посмотрим современных турецких историков, то мы увидим, что, в принципе, необходимости упразднять халифат не было. И более того, довольно большое количество и сторонников Ататюрка, и тех, кто участвовал вот в этой освободительной войне, о которой, да, мы сказали, против Греции или против там, стран Антанты в широком смысле слова, они были сторонниками халифата. Были сторонниками халифата также миллионы мусульман, жившие за пределами, значит, Турции или Османской империи. И когда шла война с Грецией, то мусульмане Индии собрали огромные суммы денег для помощи, значит, турецким мусульманам или османским мусульманам в их войне. Почему его упразднили? Я думаю, что основная проблема была связана с тем, что всю власть получил один человек. То есть Мустафа Кемаль-Паша получил власть, которой не было у его, так скажем, предшественников, то есть у султанов, у других глав государства, которые до него были. И он считал, что халифат – это некий шаг назад в целом. То есть он, в принципе, в теории выделяют несколько типов светскости, несколько типов светского правления. Они называются французская система, значит, англосаксонская и условно-советская. Значит, французская, она заключается в том, что церковь или религия отделяется от государства, а в публичной сфере государство пытается также ограничить религию. То есть вот мы видим, что вот многие проблемы, скажем, с религиозными символами во Франции, они вот очень часто в новостях, да, оказываются. Тогда как, скажем, в Соединенных Штатах или там в Великобритании таких особо проблем нет, потому что англосаксонский тип светскости, он предполагает, безусловно, отделение церкви от государства, да, или религии от государства, но он не предполагает навязывание каких-то правил поведения в публичной сфере. Ну, то есть там на улице, условно говоря, там в правительстве, в школах, университетах, да. А советский тип, он характеризуется обычно теоретиками как желание вообще уничтожить религию в целом. И вот Мустафа Кемаль был сторонником французского типа. То есть он не хотел уничтожить религию, но он ее хотел подчинить и выдавить ее из публичной сферы. Тогда как, скажем, в Великобритании, если мы посмотрим роль королевы, а никто, наверное, не скажет, да, что Великобритания – это отсталая страна средневековая. А если мы посмотрим на роль королевы, то королева – это не просто глава англиканской церкви, она защитница англиканской веры. Поэтому вполне можно было сохранить, скажем, символически позицию халифа. И это даже если просто прагматически посмотреть, не с религиозных оснований, не с позиции мусульман, в том, что мусульманам нужен халиф, а просто с позиции прагматической внешней политики. Ну, когда у вас в стране находится религиозный лидер миллионов людей, наверное, проще проводить эту самую политику, да, в отношении мусульманских стран. Поэтому очень многие и настаивали на том, чтобы сохранить, значит, институт халифата, но вот его идеологические представления о том, как должна строиться светская республика, они были, в общем, несколько иными. И вот, как я сказал, видимо, он исходил из вот этой французской, значит, французской версии секуляризма. Спасибо большое. Вот в заключение я бы хотела спросить, у нас уже поджимает время, и нужно с вами прощаться. Вот падение Османской империи, потом халифата. Как вы думаете, это было все провиденциальным? Ну, видимо, да. Видимо, да. То есть все так или иначе предначертано. И учитывая, что
младотурки пришли к власти, и вот эта их нетерпимость присоединиться к войне, а если мы посмотрим, они прямо хотели, то есть, скажем, Энвер Паша, один из лидеров младотурок и военный, по сути, министр, вот, он пытался склонить просто с какой-то фанатичной уверенностью, что вот участие Османской империи в войне вернет ее былое величие, тогда как страна лежала просто в руинах после нескольких войн, а он навязывал стране другую войну. То есть, видимо, вот это какое-то сумасшествие, которое охватило элиты, оно о чем-то свидетельствовало. И если не нашлось силы, способной остановить вот этих людей, образумить их, то, видимо, так и должно это было быть. Ну а что случилось с мусульманами после этого? То есть мусульмане жили и существовали на территории распространения халифата, ислама, и тут вдруг по мандату Лиги наций, там много территорий, на которых проживали мусульмане, в том числе и Палестина, да, была передана Великобритании, часть Франции, там, другим странам. Что случилось с мусульманами? Вот коротко скажите, пожалуйста, в каком они потом были в состоянии после этого и как они стали? Там возникло движение за, значит, возвращение халифата. Было даже несколько конференций проведено, пытались выбрать нового халифа. Но, в общем, так это не получилось по итогам. И в целом, видимо, тот вот сектантский раскол, который усилился в 20 веке без халифа, да, который так или иначе держал умму в каком-то однообразном виде, так скажем. Вот. Это, видимо, способствовало появлению разного рода сект и групп внутри ислама, часть из которых финально где-то к 70-м, к 80-м годам выбрала террор как способ решения своих проблем. Вот. Ну и, собственно говоря, мы видим, к чему по итогам это привело. Поэтому, безусловно, отсутствие, скажем, халифата с человеческим лицом, вот, оно привело к появлению халифата с нечеловеческим лицом, которое мы вот сейчас наблюдаем. Это, конечно, псевдохалифат, это, как многие мусульмане говорят, иблисское государство, да, а не исламское государство. Но это абсолютно прямая взаимозависимость. Отмена халифата 3 марта 1924 года и появление вот такого рода псевдогосударств, значит, на карте мира. Çok sağ olunuz. Bu tarihçi antropolog Grigoriy Mavrov edi. Ve yayınımızın esas mevzularına geçemiz. Hürmetli seyirciler, en baştan aytkaным ki bir atlıq günlerinde Butun Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin toplaşığı olup geçken edi. Bu toplaşığı devamında birçok miraklı sualler müzakere etildi. Birçok maddeden ibaret olgan mun derecede Kurultayının 100 yılının qayd etülübü, Anayasaga Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti haqda denişmeler kirsetülübü, Kırımda repressiv maşinanın kerginleşmesi ve diğer suallerde bakıldı. Bu haqda kısa rolik kelini seyrettik, sonra stüdyamızga misafirlerini davet edecekmiz. Adamlar anda gelmiyor, потому что Abdeci Süleyman'ın sağ olsun o da Dünya Kadar Kongresi tarafından. Sayın Muftimiz burada, gençlerimiz, Kırım'dan gelgen arkadaşlarımız çok sağ olun. Ben cezalarga karşı kureshe, sabır degi. Aslı ben anlamayım. Bir adet var Tatarlarda. Yanımızda bu toplaşmaların devam edecekimizin eminim. Ты ту сторону, я эту сторону возьму? Да. Herkes unen uyanıp, unen günü geçirip, son... Kolumuzda hepimizde bu leyha var. Böyle siyasetçilerini konuştuk çünkü seçimlerin önceydi. Bizim görüşken ama milletten ne kadar ayrılmadıklarını ya da ne kadar bile bildirdik. Ukrayna bu dışarıdaki yaşayan onun için bu oradaki sınıf açıldığına ve Baba Bakçes Халиса. Источником может быть на самоопределение крымско-татарского народа, может быть сам крымско-татарский народ. Ben çok bile faydalı saymaz dedim. Diskusya ama o zararlarımıza gene de top. Kırım Cumhuriyeti'nde Kırım Tatar milletini temsil eden en yüksek organlar Sağ olun almışlarınız için. Ben gerçek aytsam aslında. Bey, buyurunuz dostum.
bir şeyler söyleyecektim. Bir de bizim sıramızda burada Kırım Tatar Milli Meclis Hasan Fadilov, Ayşe Uyarova ve Tatyana Lvov'da bir konuşunda üstezlik getirdik ve neden bir tane sınıf var orada? Gece gelecekse ne olacak? İşte kongre devamında siz dostlarım birçok meraklı maddeler ve müzakere edildi ve görgeniz ki bu anda birçok Kırım'dan misafirlerimiz teşrif buyurdu. Bunun beraberlikte Türkiye'den, Almanya'dan, Amerika'dan, sonra Litvanya'dan misafirlerimiz anda geldiler. Onların keliniz sözlerini dinleyik. Ne aytkanlar hem de Kırım'dan hem de advokat Nikolay Polozov'dan da teşrif buyurdu. Şimdi bizim stüdyamızga endi de İstanbul derneğinden misafirlerimiz keldi. Onlarını karşılayık. Многие темы обсуждали. Ну, была это сама инициатива Курта Волкера встретиться с освобожденными нашими героями. Но также присутствовал посол Соединенных Штатов. Обсуждали разные проблемы, но в основном, конечно, ситуацию в Крыму. Перспективы освобождения Крыма, деоккупации. Формат платформы, какая может быть. Нам очень импонирует позиция Волкера, где он говорит, что Минские соглашения – это не основа для решения проблемы Крыма, деоккупации, потому что там не говорится четко о необходимости деоккупации. И присутствовал, скажем так, в заседаниях Меджлиса. Вот. Конечно, это для гражданина России рискованное занятие, потому что в России Меджлис признали экстремистской организацией. Но, на мой взгляд, абсолютно неправовое, незаконное решение властей Российской Федерации, направленное на запрещение представительного органа крымских татар. Пока есть возможность, я буду работать в качестве российского гражданина, российского адвоката. Если ситуация каким-то кардинальным образом изменится и мне придется уехать из России, то, конечно же, первая страна, в которую я приеду, это будет Украина. Ну, мен bundan evet biz er vaxtında kelgende çok şeyini çözmeye çalışamız, çok meselelerin müzakere etemiz ve ona göre kararlar ya da bir arizalar kabul etemiz diye son bu bizge işke yardım ola. Bu sefer de evet biz Kırım'dan da iki sual kırgızdık. Bu birinci sual Kırım'da bugünkü siyaset и hukuklar nasıl halklarımızda korçalana, nasıl zulümlüklarga biz rast gelemiz. İleride de nasıl bekim bir adımlar yani için taparıq da bu bizden andaki kuruşumuz daha faydalı, daha ne olsun da tesirli olsun bu okupantlarga ve o zaman bekim bir günge olsa da yakınlaştırırıq bizim Kırım'ı boşaltmağa. Я думаю, в первую очередь, очевидная победа крымских татар, украинского государства и мирового сообщества, которые боролись за освобождение политических заключенных Кремля, Ильми, Умерова, Ахтема Чайгоз, которые ожидаются сегодня на нашем заседании. Вот. Их освобождение для многих стало неожиданностью, очень приятной неожиданностью, которая вселяет надежду на то, что вслед за этими победами пойдут и следующие, потому что у нас много очень там заключенных сейчас, да, людей, которые, может быть, менее известны, менее прославлены своими поступками, да, в украинском государстве, либо в международном каком-то сообществе, но тем не менее являются героями крымских татар, потому что они от имени крымско-татарского народа борются за тех, кто не согласен с okupasyon Kırım'a, скажем так. Biz bilemiz ki Türkiye her vakit Kırım Tatarlarının arkasındaydı, yanındaydı. Her vakit Kırım Tatarlarına da kol tutaydı. Türkiye'nin gerçekten de bilingen de pek çok Kırım Tatarlarına yardımları var. Sonki vaziyette İlmi Aga'nın, Ahtem Aga'nın serbest bırakılmasında elbet Türkiye Cumhurbaşkanı'na minnet borçlumuz. Bu Türkiye'nin aslında 3 senedir hatta yıllardır, senelerdir Aytkan sözünde her vakit turganlık gösterir. Türkiye büyük bir devlet. Türkiye her vakit Aytkan sözünü yerine getirgen de bir devlet.
Добрый kere merhaba aziz dostlar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizge vade etkenim gibi bizim stüdyamızga endi musafirler teşrif buyurdu. Bu Celal Bey İşten, İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Mustafa Bey Özgöray, İstanbul Derneği'nin temsilcilerinden biri ve Rustem Bolgacı, Amerika Kırım Tatarlar Derneği'nin sabık yol başçısı. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasıl? Sizi gördük, daha iyi olduk. Tünyev'in Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin icra komitetinin toplaşışı olup geçti. Siz anda oldunuz, hem de azalarından olasınız. Nasıl geçti bu toplaşı ve sizce en mühim sualler neden ibaret edi? Evet, kongre toplantısı iyi geçti. Çok fazla gündem yoktu. Ama yine de bütün dünyada Kırım Tatarlarının ve diasporadaki Tatarların Kırım'dan vazgeçmediğini ve Kırım'da yaşayan halkımıza güç ve kuvvet vermek için çok farklı mana ifade eden toplantılar geçti ve kararlar alındı. Bu kararların içinde en mühimi Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünden ilgili Ukrayna'da ve Türkiye'deki yapılacak faaliyetler esas teşkil etti. Bir de Ukrayna Anayasası'ndan ilgili değişiklikler gündeme geldi. Onun dışında en önemli gündem Ahtem Çiğgöz'den İlmi Ömerov'un serbest bırakılmasıydı. Yani bu kongrenin aslında en büyük mana ifade eden iki reisimizin Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması çok kıvanç oldu ve bu Kırım Tatar Kongresi'ni taşlandırdı aslında, güzelleştirdi. Nasıl planlaştırasınız Kurultay'ın 100 yılına bağışlangan tedbirler geçirmeye Türkiye'de, İstanbul'da? İstanbul'da bununla ilgili çalışmalar yapılması düşünülüyor. Bu arada öğrencilere Kırım'da çocuk okut kampanyası hakkında öğrencilerimizi eğitime önem veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitilmesini önemsiyoruz. Türkiye'deki. Ballar bizim için çok önemli. Kırım'daki ve buradaki balları ayıtaman. Bu şekilde devam edecek. Mına Rustem Bey, men bilem siz Amerika'da işte Kırım Tatarlar Derneği'nin sabık yolbaşçılarından birisiniz. Mına Amerika'da şimdi bizim vaziyetimizge Kırım'da yapılgan represiyalar hakkında ne kadar çok insanlar malumatlarını biliyor? Amerika'daki cemiyetimizde tahmini olaraktan bir 150 kişi Kırım'la, kurultayla bir malumatları var. Benim bildiğim bir 150 kişi civarında, ama bu malumatı olan insanlar hakikaten takip ediyorlar. Sizleri, ATYAR'ını, yani Kırım'da olan bütün şeyini takip ediyorlar ve orada bizim çok iyi bilimli insanlarımız, okumuş insanlar, bazen yazılar yazıp verirler. Ve Kırım'daki olan hadiseler için. Ve aynı zamanda bizim cemiyetimizde İsmail Gasparalı okulumuz var. Çocuklara, 15 yaşdan aşağıya çocuklarımıza Tatarca, Türkçe hem de din dersleri öğretirler, hocalar. Tabii ki her zaman Kırım'dan ya da Kiev'den gelen misafirlerini karşı almaya çalışamız. Ama işte Amerika'daki yaşam şartlarına göre pek çok kalabalık olmuyor bazen. İnsanlar çalışıyorlar, gelip olamıyorlar. Amerika'daki mesafeler birbirinden çok uzak. O sebepten toplaşmalar pek çok olmuyor. Ama şimdi bildiğime göre 9 Dekabir'de Kırım Gecesi olacak. Tabii misafirler bekliyoruz. Bu Amerika'da olacak. Amerika'da.
Kırım gecesi olacak. Misafirler bekliyoruz. Ve biz hepimiz katılmaya istiyoruz. Bir 250 kişilik bir toplantı olur. Ve orada yalnız Kırım folklor ekibi, fazla Türkçe'ye gitmiyoruz Kırım gecesinde. Niçin? Kırım gecesi olduğu için. Bu Kırım gecesi her sene ötkerilir Amerika'da. Her sene Noyabr'ın 9'unda. Noyabr'da ya da dekabr'da öyle. Sağ olunuz. Mende buna siz Celal Bey'in baştan ayttınız ki Kongrenin icra komitetinin en mühim meselelerinden ve biri bu elbette ki iki siyasi mabus Elmi Umerov ve Ahtem Çigoz'un azat edilmesi. İşte çok vakit divanında Türkiye'nin, Erdoğan'ın siyasetini her daim tenkit etiydiler. Buna sanki o işte Rusya'nın ticaret ettiği bir şey yapmayı. Lakin biz görüyoruz ki yani hareketler var. Ahtem Çigoz ve Elmi Umerov Erdoğan'ın yardımıyla azat edildiler deyip aytmağa mümkün. Sizce bunun ardından daha aktif bir hareketler gelecek mi? Yani biz Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları bu devamını bekliyoruz tabii. Mesela başta Ervin İbrahim'in de İlmi Agalarla beraber geleceğini ben tahmin ediyordum. Ama olmadı. Ondan bir haber yok. Başka siyasi tutuklularımız var biliyorsunuz Kırım'da. Hiç sebep gösterilmeden tutuklanan insanlar var. Bunların sona ermesini istiyoruz. Ama Tayyip Bey'in bu olaylara girmesi, siyasi tutukluların serbest bırakması, biz Ruslarla iyi geçineceğiz, iyi anlaşacağız, işgali tanıyacağız anlamına gelmesin. Yani biz kesinlikle Kırım'da Rusları istemiyoruz. Biz İstanbul Kırım Derneği olarak bunu her ortamda, her şeyde gündeme getiriyoruz. Tayyip Bey'in yaptığı insani bir şeydir. Suçsuz şekilde insanlar yargılandı. İlmi Aga biliyorsunuz sağlık problemleri var. İşte Ahtem'in de sebepsiz bir şekilde hapiste tutması bu insan haklarına aykırı bir hareket zaten. Putin zaten Ruslar bunu hep Kırım Tatarlarına senelerdir yapmaya devam ediyor. Ben niye mesela İstanbul'da doğdum? Hep bunu sorguluyorum. Ben de vatanımda doğmak isterdim. Bu hep bunların sebebinde Ruslar vardır. İşte Putin iktidara geldiğinden belli bu namussuzlukları devam ediyor. Şimdi Türkiye ile elbette ticari ilişkileri var. Karşılıklı alışveriş yapıyorlar. Ama Kırım'da ihlal edilen insan hakları var yani. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ve dünya ambargosuna da kulak kabartmak lazım yani. Onlarla beraber hareket edip zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ortamda biz Kırım'ın işgalini tanımıyoruz diye dile getiriyor, bunu şey yapıyor. Ama tabii gücü ve imkanı kadar bunlara yaptırımları var. Ama dünyaya baktığınız zaman Amerika devletinin, Avrupa'daki devletlerin Türkiye'ye karşı farklı şeyleri var, düşmanlıkları başladı. İşte doğumuzdaki Kürt hareketine Amerikan silahlarının verilmesi, Türkiye'nin sanki parçalanmasını istiyormuş gibi hareketler yapması, Türk devleti de kendisine koruyacak şekilde müttefikler arayışı içinde. Yani malı var, mülkü var, her şey var. Bunu satması lazım. Onun için de bir pazara ihtiyacı var. Ve Rusya Federasyonu'nda büyük bir pazar. Karşılıklı biz oradan gaz alıyoruz. Onlara portakal, işte yiyecek, içecek, domates mesela çok gündemde olan bunlar satılıyor. Yani sizce bu iki devlet birbirine muhtaç şimdi? Muhtaç tabii, evet, karşılıklı yani. Birisi verecek, öteki verecek, karşılıklı. Birbirlerine ihtiyacı var. Ama bu değil ki Kırım'ın işgali tanınacak. Siz Ruslarla iyi geçinin. İşte onlara tabi olun. Kazan Tatarları bakın orada nasıl yaşıyorlar filan. Türkiye'de böyle laflar var. Ama Tataristan'da ve Kazan'da farklı hareketler başladı. Bence Türkiye'deki herkes ve Kırım'daki dostlarımız, hemşerilerimiz bu Kazan'daki hareketi takip etmeleri lazım. Çünkü sanki bir halkın bir isyanı gibi başladı dil probleminden ilgili. İşte şimdi Kazan'da vermediklerini yarın Kırım'da da vermeyecekler. Onun için bizim halkımız sessiz direnişini çok akıllı bir şekilde bunu devam ettirmek lazım. Yani Türkiye'nin bu hareketi Ruslarla beraber yaşayın, işte Kırım'ın işgalini tanıyın, işinize bakın filan değil yani. O bu Tayyip Bey'in yaptığı sağ olsun. Bu insani bir şeydir. Suçsuz şekilde hastanelerde, hapishanelerde
lan hemşerilerimizi serbest bıraktı. Ona minnettarız tabii. Teşekkür ediyoruz ama Rusları Kırım'da istemiyoruz. Yani bu demek değildir ki onlarla anlaşın, dostlaşın değil yani. Siz de böyle düşünüyorsunuz mu? İlave edecek bir şeyiniz var mı? Aynı şekilde biz de Recep Tayyip Erdoğan'ın bu insani bir şekilde Adem Çiğgöz, İlmi Ömer'in serbest bırakılmasına yardımcı olmasını kıvançla karşılayamız. Ama biz de Rusları Kırım'da istememeyiz. Çok sağ olunuz. Bu meseleni laf ettik. Gelecek madde benim düşünceme göre bu çok mühim. Anda da diğer sualler de laf edildi ve Kırım'da represiyalarının işte bilemiz ki geçen hafta sizin de malumatlarınız var. Birkaç hafta evvelsi da 6 Kırım Tatarı tutuklandı. Onlarını hapishaneye oturttular ve Kırım Tatarlarını şimdi terörist dep yapmağa tırışa. Sizce men mana Kırım'da o kadar yıl yaşayım, hiçbir vakit terörizmle bağlı hiçbir hareketlerini görmedim. Sizce ne için bugün Kırım Tatarlarını terörist yapmağa istiyorlar? İşte dünyada bir terörizm tehlikesi var. İnsanları katlediyorlar. Ama bizim Kırım Tatarlarının yaptığı milli harekette kesinlikle silah kullanmamış. Bu insani demokratik kurallar içinde mücadele edilmiştir. Ve Mustafa Agamız'ın dediği gibi bir çocuğun gözyaşı bu harekette dökülüyorsa yaptığınız hareket değildir. Yani doğru bir şey değildir şeklinde. Onun gösterdiği yolda ilerleyerek biz demokratik olarak Türkiye'de de işte Kırım'da da agalarımız tek kişilik protestolarla bunu dile getiriyorlar. Bu doğru bir şey. Bu bütün dünyada yapılıyor. Yani bu terörizm değil yani. İnsanların sıkıntısını anlatmak. Bir yaşlı bir adam biz terörist değiliz diye sokağa çıktığı zaman bunu alıp götürmek doğru değil yani. Bu dünyanın her yerinde yapılıyor ama Putin'in olduğu yerde, Rusların olduğu yerde bu terörist. Yani kendilerine göre bir yorum. Zaten kanuna uyan, insan haklarına uyan bir devlet değil ki. Yani kendi içinde de Rusya Federasyonu içinde de bir sürü problemler var yani. Farklı bir şekilde bu duyabiliyor muyuz? İşte yeni Tataristan'da bazı şeyler bu Facebook, elektronik ortamda duyulmaya başladı. Koşacağınız bir şey var mı? Benim konuşmak istediğim Amerika'dan daha çok Kırım'a yardımlar gelmesini ben canı gönülden istiyorum. Aslında mi çok yardımlar var mı Amerika'dan Kırım Tatarlarga? Kırım'da bilemiz şimdi 100 bala babasız kaldı. Evet. Ama işte o 100 bala için biz her zaman onda bir şeyler yapmak istiyoruz. Onlarga her fırsatta akça toplamak isteğimiz ve onları her zaman aklımızda hiçbir zaman unutmayımız. Ve bu Adem Çiğgöz'le İlmi Ömerov'un bırakılması aynı zamanda çok cemaatimizin içinde, toplumumuz içinde büyük bir haber oldu. Ve bizim insanlarımızın içinde Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şey yapmıyor diye hep konuşuluyordu. Fakat haber geçen hafta çıktığı vakit ilk Facebook'ta okuduğumuzda çok insanlar değiştiler. Değiştiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyler yaptığını bildiler. Ve ben kendim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdım. Hani ama Celal Bey'in dediği gibi değil ki bu biz Ruslarla anlaştık veyahut da yaptık, takas yaptık anlamına geldi. Fakat daha çok biz Kırım Tatarları olarak Amerika'da Rusları hiçbir zaman Kırım'da kabul etmeyeceğiz. Zaten Rusların senelerden beri yaptıkları politika Kırım'ı Tatarsız bir dünya yapmak. Yalnız Kırım'ı değil, bütün dünyada Tatarsız bir dünya haline getirmek Rusların senelerden beri. Hani biz hiçbir zaman kendimizi unutmayacağız Amerika'da. Tatarlığımızı bitirmeyeceğiz. Tatar olaraktan her zaman bizim gönlümüzde Kırım yatıyor.
Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz böyle sıcak sözler aytkanınız için. Bularını eşitmek elbette ki gururlandıra. Ve mına yazık ki programımız aman sonuna keleyim. Men Celal sizden sormak isteyim. Endi hareketlerimiz nasıl ibaret olacak? Eki dane Kırım Tatarlar arasında mühim figur. Şimdi azat etildi. Onlar şimdi Kiev'de bulunalar. Kırım'a da gitmeye planlaştıralar yakın vakitte ama sizce endi milli hareketimiz nasıl yönelişini, nasıl istikametini almalı? Bence milli hareketimiz hür dünyada daha aktif olmalı. İşte Amerika'da, Türkiye'de daha canlı bir şekilde şey yapmalı. Yani o Türkiye'de derneklerin daha aktif şekilde Kırım'da yapıldığı gibi tek kişilik protestoları yayılabilir, basına haber verilebilir, yani duyularak yapılırsa herkes duyar. İşte Amerika'da, Almanya'da, bütün dünyada derneklerimiz var. Almanya'da bir 12 tane dernek var. Kırım Derneği var orada kurulmuş. Türkiye'de de bir 50'nin üzerinde dernek var. Herkes kendi şehrinde sokağa çıkıp bazı şeyleri bildirebilirse Türkiye'de tek kişilik protestoları kimseyi toplayıp hapse atmazlar, içeride almazlar. Ceza da yapmazlar. Bunu devamlı canlı tutmak lazım. İşte 26 Şubat Kırım'ın işgalinin 4. yılı geliyor. Biz bu 4. yıl hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok farklı bir şekilde. Yine İstanbul'un en kalabalık caddesinde protestumuzu yapacağız. Halkımızın sıkıntıları ve tutukluların isimlerinden, fotoğraflarından, sokaklarında onun altına yazacağız. Putin bizim hapisteki soydaşlarımızı serbest bırak diye bunu talep edeceğiz ve bütün dünyaya haykıracağız. Türkçe, İngilizce ve Rusça broşür hazırlıyoruz. Bu işgalin 4. yılında. Onları dağıtacağız. Orada çünkü turistin çok olduğu büyük bir cadde orası. İstiklal Caddesi deniyor ve oradan bu protesto gösterisi bittikten sonra Rus konsolosluğunun önüne gidip kara çelengimizi koyuyoruz oraya. Hep bunu yapıyoruz ve kendimizi hatırlatıyoruz. Biz varız burada diyoruz ve vatanımızın arkasındayız. Kırım'daki hemşerilerimizin her zaman arkasındayız ve onların destekçisiyiz. Yani hür dünyada sesi olmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Büyük teşekkürler. Çok sağ olun stüdyamızga gelgeniz için. İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nde Celal Bey İçten Mustafa Bey Özgüray ve Amerika Kırım Tatarlar Derneği'nin sabık yol başçısı Rustem Bey Borluca stüdyamızga teşrif buyurgan edi. Aziz dostlar, biz programımızga devam edemiz. Elbette ki bununla beraber geçen haftanın sonki günlerinde da siyasi mabus Oleg Sentsov'a yazılgan kitapının prezentasyası olup geçti. Onu Ukrayinskaya Pravda neşriyatının baş muharriri Sevgili Musayeva takdim etti. Prezentatsiyaga yakında azat etilgen Aqtamchi Gos ve Ilmi Umerov da teşrif buyurdular. Malum olgаны ki Oleg Sentsov'ni işgalciler 20 yılga hapisке kapattılar Ukrayin pozitsiyası için. Да, але я думаю, ось це... І таким, який завжди згадується, це власне, що ми забули зустріти Олега на вокзалі, коли він приїхав, і мене розбудили очі Національної кіноакадемії, і за рішенням правління кіноакадемії, власне, є такий проєкт, ідея, що ми українських режисерів. Bu haqda aziz dostlarım da elbette ki zaman informasyon programmalarında tavsiyatlıca seyir etmege imkanınız olacaktır. Hem kongre hakkında hem de Sentsov'un kitabı neşr etilgeni haqda. Biz ise yazık ki programımızda endi yekunlaymiz. Saat 7:55 dakika endi keçem. Sabah programmasından ayrılmanız. Şimdi Mayli Muhtarova sizlerine sonki haberlerle karşılayacaktır. Sonra Yelizaveta Tsarigradskaya sonki haberlerini müzakere edecek bu canlı stüdyada. Kırım mında ve sizle beraberliktemiz her daim ayrılmaz.